kero kende gento kiri ikebe pio konyora ko igorere ngire kike gasobo gimaburi kwa biri ko gwetera ku rubuno rumwana. I was once a street boy. Chokora? Yeah. Araria? Mwembe. From there? Nilirudi home. Ukaira nang. Egwata mte korongo gacha kora teme gasi basonga? No. But ilikuwa due to pressure. Then naro chenga na vero muzigo because kuna vitu vingi it's a long story. Oh, it's a long story. Yeah. But ingo ravete voni gekera tuko kwa nabo gimaburi street live. Ngento kibwa ko sometia kama. Ilinifunza kwamba tari bantu bonse babwate nkoro ya mwenye bantu. Yeah. Monto ko korete gente ke vepi ko street boy ngento kika korete. Alinipiga. Ngigwa jito sabane ndagira? No. Nilikuwa navuka barabara. Then I was like, na renge Kim. Then akanizaba kofi. Ekina kige ntoko nyorangi kebe kwa korete ko street boy. Yeah, because alinipiga hadi nikaanguka sijele. Lakini sai urakero monto iboni gora mwekero mwenyole. Ngiora kola sokwera ne back go cha society. Nitamwambia kila mtu Mungu ako na mpango wake. Okay. Yeah. Ekina kige ntokiri kunyora ko igunga kero kende kigugu kuna sana. Yeah. Alright, asante sana. Ngere livani quiz gaiga. Vani quiz koko kinabona kurukoro mwana. Situation ili mbeka bisa kwa nyara sobugo mabwa oneliliga. Nchabono ko inyora. Kinde class 4. Yes. Nkarwe skuru enchale ndiete marago. Ngaikere kerandi. Ekerandi kya mabere. Ekerandi kya mabere. Yes. Kanyo mabere ons bitwenge no musani on. Abumino. Inka to kanyo ons pi. Itwakora. Nkaleta mache ngaimureni. Ukamulika ni minga bono kwa ngaimura mache akarengana una mabera ngane. Marago bono kitoika bono. Mama uveliri okamire bono uveliri amabere. Ngomenta gari kerandi. Rete kerandi. Beka mabera ya nyakurura. Nkaleta nada tiana beka ke kombe make tuliere. Alafu ya beka. From there what happened? Bono nje kitoika hali akagundua. Omuntu ru skuru mutangani naye. Evi boko na agetu betingweva. Amasas. Nkikia go someti kwa. Nkikia sometiga. No matter what. Kabo monto okoigwera. Oboigweri negentekia. Yeah, nande. Tubasako kabo monto okora yandi bintu bitali kwenda na machiko. Amachiko. Yeah. Machiko negentekia. Yeah, wono buna na uneteli chikeli ngakale interview. Anya wale iboko. Inarati moment iri kunga kiriyo kunyura koromo kenke tukiwa kwa funny. Ugote nga Vizzo kero kende na Arabete street boy gaiga mwembe lakini saini msanii tambulika Kenya. Vani kuizi gotera kwa iba mabere gaiga kamera ni shogo kimama ni ono msanii mwono gusi. Tokwira na boni gasi gasi yagenyi kwa koleta na babji kero kunga nchirende teyo. Na kiora kwa ne babji. Babji no monto oko understand. Na no monto okolike the future. Yes. No muntu kurarigere naki omusani oyo na isa bakora neregas because babji ni jina kubwa. Yes. Na isa bakora muntu neregas nga yera moiki kabisa korari tari muntu abatana ki you know na igwa abandi babatanga abasandi bande bacha batera bachikogoke abantu chiproti sijya ikinyaroke proti nimsana angalia oyo content kiabwate ni future gani yako nayo. You see babji tulipatana naye wakati nilishatoa maskani tole show Tege road show. Yes. So nikapiga hiyo kitu eka mutachi alikuja akachukua uko selfie uko sawa uko na future uko na talent. From there from there ndo akanambia tupange kazi. Kero kende bunogo kina kimuziki. Ngwa temete ku Facebook je kanga ko korana aigas. Kero na mu face tilitanga nipi after nilishaimba song ya kwanza makobi ara gocha atebeti jitume kwanza because nilikuwa na around subscribers 3k. Kantevi jitume push. So mi sikuruso nikamwambia I just do my best. You see. Ndo nikakipiga tindaika akaona bado ni na bush. Right. Yakekema back to Vizzo classic. Bono takete sifechi abwato kirao chirusio pi.
ega sienyo watsa mokorete na babji Yes. una Vizzo classic kwane lango babji One thing, Babjino Musaniora were very blessed every day. Because the moment na approach it, I realized that venye nilikuwa namjua si hivyo. Babji first no mtu very humble. Akona jina kubwa, una expect